Je crois que c'est le docteur Muyembe qui me disait hier, c'est que le ministre a dit, c'est que le Rwanda twebwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idukurikije amategeko mpuzamahanga agenga ubuzima icyitwa International Health Regulations. U Rwanda nta burenganzira na buke rufite bwo gufunga umupaka mu gihe hari icyorezo. Rugomba kwemera ko abantu bambuka, ariko wenda rugashyiraho ingamba z'ubuzima rusange imbere mu gihugu cyarwo. U Rwanda ntirushobora uko byagenda kose gufunga umupaka. Iki ni ikimenyetso gishya cyerekana ko u Rwanda rugomba kuva ku butaka bwacu ikandi vuba. Gufunga umupaka inyuma yo kuba rwaranze ko ikibuga cy'indege cya Goma gikoreshwa mu bikorwa by'ubutabazi ni ikindi gikorwa ikigaragaza umutima mubi kandi gihamya mu buryo buhagije ku buzima bw'abanyekongo nta gaciro bufite mu maso y'u Rwanda. Niba dukeneye gutegura igisubizo gikomeye ku cyorezo cya Ebola, cyane cyane muri Goma, y'Abanyarwanda bagomba kuva ku butaka bwacu. Ayo ni amagambo yatangajwe na Patrick Muyaya, uyu usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amagambo kandi yagaragaje ko iki gihugu muri iki gihe gishobora gukoresha iki cyorezo cya Ebola kigize akaraha kajya he mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Ubwo ni mu bice byose bigenzurwa na M23 mu rwego rwa politiki, nuko bakakifashisha bisubiza ibice bambuwe n'uyu mutwe wa M23 iby'umwihariko umujyi wa Goma. Ese ubundi byagenda bite iki cyorezo gifashe indi ntera? Ubwo ndavuga mu mujyi wa Goma utuwe na miliyoni z'abanyekongo benshi, nuko iyi M23 ntibashe kugihashya. Nibyo koko ishobora kuba ishoboye urugamba, ubwo ndavuga kurwanira ku butaka ndetse no mu kirere, ariko wenda ntishoboye urugamba rw'ubuvuzi ndetse no guhangana n'ibyorezo. Ibintu bimeze bite? Ese biraza kugenda bite Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ubwo ndavuga Kinshasa nikura amaboko kuri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye ibyarangije kwigarurirwa na M23. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyo batangaje ibyerekanye ko bagiye kwifashisha iki cyorezo cya Ebola icyagaragaye bwa mbere mu mujyi wa Bunia nk'intwaro kirimbuzi iyo kwisubiza umujyi wa Goma bumaze umwaka urenga bwarambuwe n'ihuriro rya M23. Itariki ya 18 Gicurasi umwaka w'2026 Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza uwo munsi abantu basaga 131 bo muri Bunia mu ntara ya Ituri bamaze kwicwa na Ebola mu barenga 510 bikekwa ko banduye kiriya cyorezo. AFC mu 23 yasobanuye ko umuntu umwe wabonetse tariki ya 17 Gicurasi 2026 ari we bimaze kwemezwa ko yanduye Ebola mu mujyi wa Goma ishingiye ku bisubizo byavuye mu bipimo byose hamwe 27 bimaze gufatirwa muri laboratwari y'igihugu iri mu mujyi wa Goma. Mu kiganiro n'abanyamakuru icyabaye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo wa tariki 19 Gicurasi, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko kugira ngo Ebola ikumirwe Goma mu buryo bufatika bisaba ko Abanyarwanda nabo ibakoresha kuva ku butaka bwabo. Il faut que le Rwandais quitte notre territoire et leur supplétif d'ailleurs, comme ça nous serons plus Abanyarwanda nabo ibakoresha kuva ku butaka bwacu. Inimvugo Muyaya amenyereweho, aho abashaka kugaragaza ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 ari bo bagenzura umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi ibyo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda inshuro nyinshi yumvikanye itera utwatsi ibi birego kandi kenshi igaragaza ko nta ruhare ingabo z'igihugu zifite mu makimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi isaba ubutegetsi bw'Kinshasa gufata inshingano bugakemura ibibazo by'abanyekongo kuko ari iby'abanyekongo gusa.
umuyobozi wa M23 Koloneli Inanga yatangaje ko amagambo ya Muyaya agaragaza uburyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ititaye ku guhangana n'iki cyorezo nyuma yaho yanze guha laboratoire nkuru y'igihugu amafaranga yifashishwa mu gukora akazi neza kandi akazi kayo. Yagize ati ikibazo cy'icyorezo ntikigomba guhuzwa na politiki, ntikiba icyitaye ku mipaka, ikuba ari ku rugamba ishwida, ntikigira politiki kibogamiraho. Uyu munsi icyagaragaye i Goma na Bunia ejo gishobora kugaragara muri Uvira, Kalemi, Kinshasa cyangwa mu kindi gice cy'igihugu mu gihe hatafatwa ingamba zihuse zikomeye kandi zihuriweho kandi zidashingiye ku nyungu izo arizo zose iza politiki. Inanga yibukije leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ubuzima bw'abanyekongo budakwiye kujyanwa mu mibare ya politiki, bityo ko iki cyorezo kidakwiye kuba impamvu yo gushaka kwisubiza ibice yambuwe i Goma n'ahandi yifashishije imbaraga zirimo n'iz'igisirikare. Ati AFC M23 iraburira leta ya Kinshasa ku kwifashisha ikibazo cy'ubuzima gihari nk'urwitwazo rwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare n'ibitero ku basivile batuye i Goma no mu bice bihana imbibi n'umujyi wa Goma. Iri huriro ntirizigera ryihanganira igerageza iryo ari ryo ryose rigabije kwifashisha ibibazo by'ubuzima mu nyungu z'umutekano, igisirikare se cyangwa politiki. Umuyobozi wa M23 yasabye kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhagarika icengeza amatwara ryayo se cyangwa ibirego biciriritse mu gihe Ebola iri gutwara ubuzima bw'abanyekongo, ko ahubwo bagomba gushyira imbere ubufatanye kugira ngo iki cyorezo gitsindwe kandi kirandurwe vuba. Ni icyorezo cyafashe indi ntera by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda. U Rwanda rushyiraho ingamba zikakaye zo kukirinda mu gihe cyaba kigeze mu Rwanda. Ni ingamba zatangajwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ingamba zatangiriye mu karere ka Rubavu, ubwo ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hafashwe ingamba zikomeye, hafatwa amavuriro agirwaho gufungira abantu mu buryo bw'umwihariko, hashyirwa abaganga bagomba gupima abantu binjiye banyuze ku mupaka, haba petite barriere ndetse na grande barriere. Ni mu gihe iki cyorezo cyafashe indi ntera kikaba icyanageze mu gihugu cya Uganda aho kimaze guhitana abatari bake. Hakaba hari n'andi makuru kandi avuga ko mu gihugu cy'u Burundi naho cyahasesekaye. Kuva iki cyorezo cya Ebola icyagaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye guhera ubwo, inyuma y'uko rwari rumaze iminsi rufunze imipaka iruhuza n'iki gihugu cya Kongo, ariko ntibifatwe neza haba ku buyobozi bwa Kongo ndetse no ku mutwe wa M23 ugenzura kuri ubu uburasirazuba bwa Kongo. Kugera ubu rero ubukangurambaga bwo gusobanurira abanyarwanda iby'iyi ndwara bwatangiye, kugeza ku gushyiraho uburyo bwo gupima binjira ku mipaka yarwo ndetse no gushyiraho aho bishoboka abagaragaza ibimenyetso byayo, nuko bakahita bakurikiranirwa hafi kandi by'ako kanya. Kugeza ubu icyakora nta muntu uragaragara mu Rwanda urwaye Ebola, nta n'uyikekwaho cyangwa ufite ibimenyetso byayo. Imipaka y'igihugu nayo by'umwihariko yongeye kuba nyabagendwa, ariko hashyizwe imbaraga zo gukumira ko hagira uwinjiza mu gihugu iki cyorezo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice, uyu wahoze ari n'umunyamakuru kuri televiziyo na radiyo by'igihugu, yatangaje ko u Rwanda rwakajije ingamba mu gukumira icyorezo cya Ebola kiri kuvuza ubuhuha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko cyakwinjira mu Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola. Ebola imaze guhitana nibura abarenga 130. Icyakora imibare iracyavugwa mu buryo bunyuranye. Hari abavugwa 180, leta yabivuga batandukanye n'abo M23
ibarura kugeza amagingo aya. Iyi virusi ya Ebola izwi mu buryo bushya, yabonetse bwa mbere mu gihugu cya Uganda mu mwaka wa 2007 ndetse na 2008. Yandura abantu 149, icyakora yicamo 37. Mu mwaka wa 2012 nabwo iyi virusi yongeye igira itya igaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57, ijyanamo 29. Inyuma y'uko inzego z'ubuzima i Goma zitangaje ko hagaragaye umurwayi wa Ebola, u Rwanda narwo rwahise rukaza ingamba zigamije gukumira kiriya cyorezo. Ku wa 17 Gicurasi umwaka wa 2026 habaye inama yahuje abayobozi mu rwego rw'intara RBC, akarere ka Rubavu, ibitaro n'abayobozi b'imbere by'umwihariko b'imirenge ikora ku mupaka. Muri iyo nama hafashwe umwanzuro wo gukaza ingamba ku mupaka, by'umwihariko imipaka yemewe, guhagarika burundu abaturage banyura mu nzira zitemewe, gukora ubukangurambaga, icyo kimwe n'ubukarabiro bwemewe bwo ku mipaka kugira ngo abinjiye mu gihugu babanze kwisukura intoki no gukaraba, cyo kimwe n'isabune byiza kandi bikoreshwa, no guhagarika abaturage bava muri Kongo bajya kuvoma mu Rwanda, akajagari gakunda kugaragara. Ihari kandi gufungura command post ifasha mu gukurikiranira hafi icyo cyorezo, hashyirwaho amarondo agenzura umupaka ku manywa na nijoro, icyo kimwe n'ibindi. Muri iyo nama kandi hanemejwe gushyiraho abaganga basuzuma ku mipaka yose nk'uko nabikubwiye hejuru, kugira ngo hatagira uwinjiza mu gihugu cyangwa ukinjiramo afite kiriya cyorezo se cyangwa ibimenyetso byacyo. Ese ubundi hari gukorwa iki nko ku muturage ushobora gusanga mu bimenyetso asubizwa yose cyangwa akazanwa mu Rwanda yari umunyarwanda, akavurirwa mu Rwanda mu mavuriro yashyizweho? Umuvugizi wa guverinoma Uwera Jean Maurice yabwiye Igihe ko mu ngamba zafashwe harimo no gufasha abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka gukorera mu matsinda. Yati ikiri gukorwa nuko hari gusuzumwa abinjira n'abasohoka, abaturage bakaba basabwa gukorera mu makoperative niba basanzwe ari abacuruzi, bagakurikiza ingamba zashyizweho kugira ngo hakumirwe ikwirakwizwa irya Ebola. Yakomeje agira ati abambuka, abacuruzi bari gukorera mu matsinda basanzwe bahuriramo mu bihe by'ibyorezo tuba dufite hano mu Rwanda. Ibi bihe ntabwo ari bwo bwa mbere tubinyuzemo, ku buryo hagenzurwa urujya n'uruza, ariko ubuhahirane ntibuhagarare. Yasobanuye ko abakora ingendo bafatwa ibipimo by'umuriro ndetse hakanasuzumwa amateka y'urugendo rw'iminsi 21, kuko bifasha mu kumenya amakuru yaho ndetse n'aho umugenzi yagiye anyura. Hanemejwe kandi gushyiraho ahantu hifashishwa mu gukurikirana abantu baba bagezweho n'icyo cyorezo ndetse banashyizwe mu kato. Ibyo byemejwe ko bishyirwa mu bikorwa by'umwihariko mu kigo nderabuzima cya Rugerero. Ugeze ku mupaka afatwa ibipimo birimo ibijyanye n'umuriro, kugaragaza imiterere y'ingendo ze mu gihe cy'iminsi 21 ishize, kugira ngo hamenyekane aho yaba yarageze hose. Iyo bigaragaye ko hari ikimenyetso gishobora kuganisha kuri Ebola, ukigaragayeho ahita ajyanwa muri icyo kigo nderabuzima icyagenewe kugira ngo yitabweho by'umwihariko. Uwera yagaragaje ko kandi kugeza amagingo aya nta muntu uragerwaho n'ibimenyetso by'iyo ndwara ku buryo yajyanwa muri icyo kigo. Yasabye abaturage gukomeza gukurikiranira hafi ingamba zashyizweho n'ubuyobozi bushya kugira ngo icyo cyorezo gikumirwe kandi gifatiranwe kitaragera kure. Ireka rero dukomeze uko iki cyorezo cyaje. Ibyatangajwe bwa mbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko uwacyanduye wa mbere yari umunyamerika, icyakora yakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munyamerika kugeza amagingo aya byatangajwe ko yoherejwe mu gihugu cy'Ubudage nk'uko byari byarasabwe na Amerika kugira ngo yitabweho.
ni umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanduye Ebola ubwo yari ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba yari naho yakoreraga, icyo kimwe n'umugore we n'abandi banyamerika bagera kuri 3. Uyu mugabo yagejejwe mu gihugu cy'Ubudage, akaba agiye gukurikiranwa. Dr Peter Stanford usanzwe ari umuganga ukorera mu bitaro bya Nyankunde mu mujyi wa Bunia, intara ya Ituri, kuva mu mwaka w'2023 yagejejwe mu gihugu cy'Ubudage none mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu itariki ya 20 ukwezi kwa 5 mu mwaka w'2026. Yazavurirwa mu bitaro bya Charité University Hospital biherereye i Berlin, umurwa mukuru w'Ubudage. Ibi bitaro byagaragajwe ko byateguye bikenewe byose kugira ngo bizabashe kwita kuri uyu murwayi, kandi bidashyize abaganga babyo mu kaga ko kuba bakwandura bikaviramo igihugu cyose kwandura iyi virusi. Uretse Dr Peter Stanford byemejwe ko yanduye, biteganyijwe ko n'abandi banyamerika bagera kuri 6 bakekwaho ko iki cyorezo cyabagezeho boherezwa mu Burayi, aho bazabanza gushyirwa mu kato mbere yo kuvurwa. Mu gihe gito gishize bimenyekanye ko Ebola yongeye kugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, imaze kwica abantu nibura 131. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gutanga umusanzu mu kurwanya iki cyorezo, ihaba muri Kongo no muri Uganda, aho iki gihugu kizashyirwaho ibitaro bisaga 50 byo gufasha byihuse mu duce twagaragayemo Ebola. Hari amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagennye yo gutanga by'umwihariko muri Kongo kugira ngo bibafashe byihuse kuba bahangana n'iki cyorezo.